Ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka iNkosikazi. Noma uqamba le channel qinisekisa ucenzele usubscribe uzothola zonke izinto engiy'postayo kuyona-ke le channel. Inkosana Nontembeko Bios ukhethwe noma-ke ukhethelwe kwesikhathi somlomo wesishayamthetho saKwaZulu-Natal. Wehluleka ilungu le-MK noma-ke lomkhonto wesizwe umnumzane Marvin Dixie we-MK ngamavoti-ke angu-41 kwangu-39. Kanti abantu baphole kanje-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Nangomunye wethi-ke lokhu kuzonika i-MK amandla kukhetho-ke lohulumeni basekhaya nakukhetho-ke luka-2029 ngaba sebedayisile-ke ngabamnyama behlangana-ke nonxiwa okuyibona abacindezela abamnyama. Nangomunye usengathi-ke ngalokhu iqhubeka njalo lo 41-ke 39. Nangomunye ethi-ke kodwa kunzima yazi ngoba-ke abayithuki i-EFF vota nabo kodwa-ke bathuka amaqembu azivotela-ke wodwa ngokungahluphi umuntu. Nangomunye ethi woza 2026 into ebuhlungu nje labantu-ke bayazi bafunana. Sihlangana lapha kwi-comment section mina fisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba.